Ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru n'urw'ibitekerezo. Ngiye muri kumva ndi Constance Mutimukeye, ndabasuje aho muri hose. Mbere yo gutangira reka nongere mbisabire. Ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kwibagera, kuri like, share, kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. Kandi bibutsa ko mushobora kunyandikira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Nyuma yaho Kemiseba avuze amagambo akomeye kuri Kagame, uyu munsi turagaruka ku isesengura ryakozwe mu mwaka wa 2017 ryerekanye uko amafaranga yo mu Rwanda abikwa mu bihugu byitwa paradizo y'amafaranga. Reka dute dutangira tureba Kemiseba ari umuntu ki. Kemiseba ni Pan-Africain ufite amazina ye nyirizina ariyo Stereo Gilles Robert Kaposhishi. Akaba yaravutse ku itariki ya 9 Ukuboza mwaka w'1981 mu Faransa mu mujyi wa Strasbourg. Afite ubwenegihugu bubiri, ubw'Ubufaransa n'ubwo mu gihugu cya Benin. Ni impirimbanyi iharanira Pan-Africanisme, gutyo ikaba irwanya politiki y'amatsibihugu cyangwa ubukoloni bushya. Kemiseba kandi ni umwanditsi, umusesenguzi wa politiki kuri televiziyo muri Afurika. Akaba muri iki gihe ari umwe mu rugero ruzwi kandi ukunzwe na benshi mu bintu bya Pan-Africanisme. Mu gihe umunyamakuru yamubajije uko abona politike y'ubukungu ikorwa mu gihugu cya Benin na Patrice Talon. Patrice Talon akaba ari inshuti ya Paul Kagame, akaba aherutse gutorerwa manda ya kabiri ku majwi yagera kuri 86%. Akaba kuva yagera ku butegetsi yariganye Paul Kagame, aho buruburu abatavuga rumwe nawe yagiye ababangamira mu bikorwa byabo bya politike, agenda bashyiriraho amananiza akomeye. Reka rero twifashishe amashusho kumve mu rurimi rw'Ikinyarwanda ibyo Kemiseba yasubije. On est dans une méthodologie qui représente quelque part, qui est la quintessence de ce que certains appelleraient le kagamisme. C'est quoi le kagamisme? Turi mu cyitegererezo kinoze bamwe bakwita ubukagamiste. Kagamiste ni iki? Ça vient de Paul Kagame, l'une des grandes sources d'inspiration du président béninois. Bituruka kuri Paul Kagame, umwe mu cyitegererezo gikomeye cy'umukuru w'igihugu wo muri Benin. Kagame, c'est quelqu'un qui pense que le développement, c'est être prêt à marcher sur des cadavres, à marcher sur les pays autour de vous. Kagame ni umuntu utekereza ko iterambere ari kuba umuntu yiteguye kunyura ku mirambo no gukandamiza ibihugu by'abaturanyi. D'accord? Ne pas hésiter parfois à tuer, à blesser, à réprimer, à persécuter. Vous développez avec certaines élites occidentales. Kandi ko nagushidikanya ko umuntu yakwica agakomeretsa akibasira abantu agakora iterambere afatanyije n'abakire cyane bo mu bihugu bya matsibihugu. Nationaliser, privatiser les choses et les ramener à vous. C'est ça la ligne. Kugira umutungo w'igihugu w'abantu bwite umuntu akawigarurira nguwo umurongo. Est-ce que le modèle rwandais ne passe pas? Umunyamakuru amubaje niba icyitegererezo cy'u Rwanda kidakwiye, dore uko yamusubije. Le modèle rwandais demandait aux gens qui sont au Kivu aujourd'hui au Congo si ça passe. Ça passe pour l'oligarchie rwandaise. Mais ça ne passe pas pour tous ceux aux alentours, ça ne passe pas pour le prolétariat rwandais, ça ne passe pas pour les populations autour, ça ne passe pas pour les populations au Kivu. Icyitegererezo cy'u Rwanda mu bibazo abantu bari muri Kivu, muri Congo ntibagikwiye. Ni kiza ku gatsiko kamwe k'abanyarwanda oligarchie, ariko ku bandi bantu bose ntabwo gikwiye. Nigikwiye ku bakozi b'abanyarwanda, nigikwiye ku baturage, nigikwiye ku batuye muri Kivu. Et le modèle rwandais que M. Talon veut nous imposer ici, ça passe pour l'élite béninoise, l'hyperclasse béninoise, la bourgeoisie béninoise, mais ça ne passe pas pour le loupé prolétariat. Icyitegererezo cy'u Rwanda tarwashaka kudupfunyikira ino gikwiye ku bakire bonyine, ku bakomoka ku miryango ikomeye no ku bameze neza bonyine muri Benin. Les pauvres sont devenus plus pauvres. Durant le premier mandat de Patrice Talon, le chômage des jeunes est parti en explosant. La chance qu'a vu Patrice Talon, c'est que c'est un golden boy. Ariko nigikwiye ku baturage basanzwe, ku bakene, ubukene bwabo bwariyongereye. Muri manda ya mbere ya 5 urubyiruko rudafite akazi rwariyongereye. Amahirwe Patrice Talon afite nuko ari umuherwe. Gira amahirwe, gira amajyambere, hora
turacyari kuri Ndabaga TV. Ikinyoma cy'ikitegererezo cy'ubukungu bw'u Rwanda ku ngoma ya Kagame gitangiye gukubitirwa abakubiye muri Afurika ivuga Igifaransa. Reka duhite tureba uko mu mwaka wa 2017 muri Afurika ivuga Icyongereza bari bakoze iperereza bagasanga inkuru y'ubukungu bw'u Rwanda yuzuyeho umukungugu. Ni inkuru icukumbuye yakozwe na AIPC, African Investigative Publishing Collective, ifatanyije na African Uncensored na ZAM. Iyo nkuru yasohotse nyuma y'ikiswe Panama Papers, yerekanaga uko abakire bahisha amafaranga yabo mu buryo bw'ubutiriganya mu bihugu bita paradizo y'amafaranga. Iyo nkuru bayise umuhanda w'ibanga, ukuntu oligarafia yo muri Afurika yibye mu bihugu byabo. Ahakurikira oligarafia turayita agatsiko ka FPR kuko ari uko tuyita nk'abanyarwanda. Havugwamo ibihugu birindwi byo muri Afurika: Togo, Mozambique, RDC, Rwanda, Burundi, Afurika y'Epfo na Botswana. Inkuru ku Rwanda ifite umutwe ugira uti Rwanda all the ruling parties skyscrapers. Umuntu agenekereje mu Kinyarwanda, Rwanda ibikomajuru byose by'ishyaka riyoboye. Iryo pereza ritangira uwitwa Nandi Shapa wo mu karere kitwa Frizan mu Buholandi, akaba acuruza amatungo mu mahanga, abaza ikibazo gitangaje kandi nawe atangaye, aho yagize ati: ariko utekereza ute ko dushobora kugurisha inka zirwaye kandi zapfuye mu kindi gihugu? Inzira inka zinyuramo ni nyinshi kandi habamo kugenzura ubuzima bwazo. Ni gute twashoboraga kubona ibyangombwa byo kuzohereza? Ngo ayo magambo yahise yereka abanyamakuru ko bari bapfundikiwe ibinyoma, kuko muri icyo gihe mu mwaka wa 2015 mu gihe bageragezaga gukora iyi nkuru, ngo muri bo bemeraga ko abatekamutwe mu bihugu bikomeye bahenze abanyarwanda bakabagurisha inka zirwaye, abahinzi bakennye bakabihomberamo, gutyo bikanangiza gahunda y'iterambere y'u Rwanda ya Girinka yari yarashyiriweho guha inka imwe kuri buri muryango. Ngo uko babibonaga nuko abahinzi bahohotewe kuko inka nka 72 kuri 500 bari barabasezeranyije ko zizabafasha kubona amata meza n'inyama mu gihugu gikennye cyane, zahise zipfa. Izindi nazo zikarwara kandi ntizitange amata menshi nk'uko byari byitezwe. Inka 76 mu nka zari zihatse, ari kuvuga ko zishyuye amafaranga menshi kuri izo mpamvu, zabyaye inyana zipfuye. Abakoraga iryo pereza ngo basanze icyo abavugizi ba guverinoma y'u Rwanda harimo za New Times bavugaga bihabanye n'ibyo Abahorandi bavugaga, aho leta y'agatsiko yashyize amakosa yose ku Bahorandi. Abakoraga iryo pereza bagiye mu nzego z'Ubuholandi zisanga ibyo Shapa yababwiye ari ukuri, kuko bitemewe kohereza inka hanze zitujuje ubuziranenge. Birenze ibyo, Shapa yababwiye ko mu by'ukuri abanyarwanda banze no kwishyura inka zose nyuma yo gusaba ko babohereza inka nziza. Ngo u Rwanda rwari rwasabye ko ubwoko bw'inka bwahindurwa bakohereza inka nziza, ariko u Rwanda rwo rwishyura inka ziciriritse. Rwanda rw'abanyarwanda, Rwanda rwatubyaye, Rwanda rw'amahoro, Rwanda rw'ibiyaga, Rwanda rw'ibirunga byaweho. Turacyari kumwe kuri Ndabaga TV. Reka nongere mbisabire gukora subscribe, gutanga ibitekerezo byanyu no gusangiza abandi iki kiganiro niba mwagikunze. Tugiye guhita tureba uko iryo kosa ryahishwe. Iperereza ryakurikiyeho mu Rwanda ryerekanye akajagari ndetse n'uko ibintu byahishwe, mu gihe havuga ko igice cy'amafaranga yari yahawe abahinzi binyuze mu nguzanyo yatanzwe na Banki y'Iterambere y'u Rwanda BRD cyashyizwe mu mufuka n'abakozi bo mu rwego rwo hejuru. Ngo nta bimenyetso byari bihari byo kwemeza ibyo, ariko ngo abari bayoboye umushinga bari bafite indimi ebyiri. Iperereza ryerekanye ko ishyirahamwe ry'aborozi ryari nyiri uwo mushinga ku mugaragaro ryari ryarahisemo ko inka zagurwa muri Afurika y'Epfo kubera inka zaho arizo zari gushobora kuba mu Rwanda umuntu arebye imiterere y'igihugu, ariko ko iryo shyirahamwe ryashyizwe ku ruhande mu buryo bw'ubutiriganya. Impuguke mu bagariye aborozi yari yangiwe kwinjira mu ndege mu itsinda ry'abari bagiye kugura inka, aho yabujijwe kwinjira mu ndege ku kibuga cy'indege i Kigali ku munota wa nyuma. Nyuma y'urwo rugendo, igihe inka zari zimaze kugurwa zikagera i Kigali, umukozi wa BRD wari ushinzwe ku kazi
ntiyabonetse cyangwa se ngo banki yari yavuze ko hataboneka ku kibuga cy'indege kwakira amatungo. Ku bijyanye n'inka zigera kuri 400, ibyemezo by'ubuvuzi bivuga ku buzima bw'inka byari byaburiye mu ndege. Amaherezo ni uko abahinzi bamwe na bamwe batabonye inka, abandi bagahabwa inka zirwaye, n'ababonye inka nzima zikaza kurwara nyuma yaho. Umwe mu baturage yagize ati, twari tuzi ko izi nka zitazaramba mu mirima yacu. Ati, niyo mpamvu twifuzaga ko twagura izo muri Afurika y'Epfo. Ikindi cyabonetse ni uko inka zimwe zari zaragejejwe ku borozi benshi bifite batari muri gahunda ya gira inka. Aha reka mbibutse ko gahunda ya gira inka ubundi yari igenewe abantu bari mu cyiciro cy'ubudehe batishoboye. Igitangaje cyane ni uko Paul Kagame nawe yari muri uwo mushinga ugenewe abatifite. Paul Kagame rwose ntabwo ari umuhinzi ukennye, yavugwaga nk'umuntu umwe wahawe inka zajyanywe mu isambu ye ya Nebe. Cyakora ngo abavuganye n'abakoze iperereza bababwiye ko Kagame atari we nyirabayazana w'akajagari kari muri ayo masezerano y'inka. Umuntu umwe yabwiye iryo tsinda ryakoze ubushakashatsi ko byaramubabaje cyane kubera ko nawe byamugizeho ingaruka. Ariko ngo ikibazo cyatumye perezida ashyirwa mu mushinga wa gira inka ntikigeze gisubizwa, kimwe n'ibindi bibazo byinshi byabajijwe, harimo nk'impamvu inka zo mu Buholandi zaguzwe, kubera iki ishyirahamwe ry'aborozi ryashyizwe ku ruhande, kuki hasabwe ko ubwoko bw'inka buhinduka ariko ntibyishyurwe. Kimwitse mu iperereza mu gihe bashatse kubaza ibibazo abari babifitemo uruhare ngo basanze bafite inama zihutirwa. Abakoze iperereza basanze raporo yasohowe na komite ya leta yarasize ibibazo byinshi kuruta ibyo yasubije. Nubwo yashinje izo ntumwa kuba zaraberebereye ayo masezerano, yerekanaga Ubuholandi nk'igihugu gicuruza inka zitagira ibyemezo by'ubuvuzi kandi zigashyirwa mu ndege ntabyo byemezo. Ibyo bikaba bivuze ko Ubuholandi bwatanze inka zirwaye. Komite yakoze raporo ntiyavuze igihombo kuri leta y'u Rwanda biturutse mu gutakaza inka zapfuye, igihombo cy'inguzanyo zidashobora kwishyurwa cyangwa igihombo cyatewe kubera indishyi zagombaga guhabwa aborozi. Abakozi ba banki ishinzwe iterambere y'u Rwanda bakomeje guceceka ku byerekeye igihombo kimwe no ku byerekeye amafaranga yose atarishyuwe umworozi wo mu Buholandi. Umunyamakuru wa AIPC yagize ati, bakomeje kuvuga ko bafite inama zihutirwa nyuma yo kugerageza kuvugana nabo inshuro nyinshi. Abajijwe ibisobanuro, umuvugizi wa ambasade y'Ubuholandi mu Rwanda yavuze ko nubwo baganiriye n'abantu benshi, ayo masezerano ari aya rwiyemezamirimo aho ambasade itabigizemo uruhare. Umuvugizi yakomeje avuga ko mu gihe cyari imbere ambasade yari kuzaboneka kugira ngo igire inama n'ubwunganizi. Amaherezo y'ibyo byose ni uko nyuma yo kwitotomba igihe gito aborozi bageze aho bagaceceka. Umunyamabanga uhoraho ushinzwe ubuhinzi Ernest Ruzindaza washyize umukono ku masezerano y'inguzanyo na banki y'iterambere y'u Rwanda yirukanywe cyangwa se ahindurirwa umwanya we nta bisobanuro byinshi. Hagati aho washyize umukono ku masezerano mu izina rya banki umuyobozi mukuru Jack Kayonga nawe yari yazamuwe mu ntera ariko aza kuva muri banki muri Gicurasi umwaka wa 2013. Reka ndirimbe ubwiza bwawe mbubwira amahanga ngira nti Rwanda rwiza. Kuri Ndabaga TV tugiye kureba aho gahunda ya gira inka ihuriye na paradizo y'amafaranga. Twamaze kubona ko Jack Kayonga ari we washyize umukono kuri amasezerano mu izina rya banki. Jack Kayonga yari umuyobozi mukuru wa BRD kuva mu mwaka wa 2009, yasimbuye Theogene Turatsinze wahatiwe kwegura mu mwaka wa 2007 cyangwa mu mwaka wa 2008. Bivugwa ko raporo zivuga kuri iki kibazo zitandukanye ku munsi. Ariko ko yazize kwanga gutangaza ko banki yahombye nyuma y'amafaranga menshi
yari yarakoreshejwe mu gutera inkunga abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi. Nk'uko bigaragara ku rubuga rwa internet rw'abatavuga rumwe na FPR, ishyaka riri ku butegetsi ryifuzaga ko hatangazwa ko banki yahombye kandi imyenda y'abanyepolitike n'abacuruzi ku giti cyabo igahanagurwa. Ariko nk'uko igaragara muri aya makuru, Turatsinze ntabwo yari yabyemeye. Muri uwo mwaka yimukiye muri Mozambique, ari nawe yiciwe mu mwaka wa 2012, hasigaye iminsi mike ngo abayobozi ba IMF na banki y'isi bamuganirize kuri icyo kibazo cya banki. Guverinoma y'u Rwanda yamaganye ku mugaragaro iyicwa rye. Turatsinze ni umwe mu bantu benshi bishwe nyuma yo kutumvira amabwiriza ya Paul Kagame. Nk'umuyobozi mushya wa banki ishinzwe iterambere ry'u Rwanda, Jack Kayonga yemeye guhanagura imyenda, anatangaza ko banki yahombye nk'uko byifujwe na guverinoma y'ishyaka riri ku butegetsi. Byamamajwe cyane n'itangazamakuru mu Rwanda mu myaka yakurikiyeho nk'umuyobozi mwiza wahinduye banki. Nk'uko amakuru bitangaza ngo niwe mucurabwenge bari bihishe inyuma y'inguzanyo ya BRD yo kugura inka mu mwaka wa 2012. Ku guhuza Jack Kayonga na gahunda ya Girinka niko kugiye guhita kutujyana muri paradizo y'amafaranga. Muracyari kuri Ndabaga TV, mwibuke gukora subscribe, like na share. Iperereza rikomeza rigira iti FPR ishyaka ryiharira. Iperereza rikorwa mu mwaka wa 2017, Jack Kayonga yari yayoboye Crystal Venture, akaba ari naho akiri. Tugarutse ku iperereza, Crystal Venture bayise ubwami bw'ubucuruzi bw'ishyaka riri ku butegetsi. Crystal Venture ikaba yiganje mu bukungu bw'u Rwanda, ifatanyije n'abandi bantu bake bagize agatsiko ka FPR bafitanye isano n'igisirikare cyangwa ishyaka riri ku butegetsi. Inyungu mu bwubatsi, guteza imbere imitungo itimukanwa, itumanaho, ubuhinzi, indege, serivisi z'umutekano, gucapa no gutangaza, gucuruza ibikoresho byo mu nzu, gukora, gucunga umutungo n'ubuhanga. Ikoresha amafaranga ya leta kugira ngo iteze imbere iterambere nk'uko amasezerano y'inka yagombaga kubikora, kandi nanone igamije no kubona inyungu, gutyo ubukungu bukazamuka nk'uko amasezerano y'inka yagombaga kubikora. Iperereza rikomeza rigira iti iyi gahunda y'ishyaka ry'ubutegetsi ryiharira ubukungu iyobowe na bake bari mu myanya yo hejuru mu ishyaka riri ku butegetsi. Iyo gahunda yatangajwe ko ari iterambere ry'imitungo kandi n'inzira y'iterambere risa n'ibyabereye muri Korea y'Amajyepfo cyangwa Singapore. Abashyigikiye Perezida Kagame barayirengera kuko u Rwanda rwari rwarashenywe na jenoside, nta muntu n'umwe wari gushora imari mu Rwanda nk'uko Crystal Venture yabigenje. Ayo ni amagambo ya Manyusi Mazimaka, umuyobozi w'ikigo cya Crystal Venture ishami rya Tarifa, igihe yasubizaga ingingo ikomeye yari imaze gutangazwa na The Economist muri uwo mwaka. Indorerezi z'amahanga nazo zashimye imiterere y'imijyi igezweho mu Rwanda, hamwe n'ibikoresho bishya byo mu kirere, hamwe n'ibigo by'inama. Abandi bahanga muri bo harimo uwahoze ari umunyamabanga wigenga wa Kagame, umujyanama mu by'ubukungu akaba n'umuyobozi wa politike n'ingamba David Himbara, buri mu buhungiro muri Canada. Bavuga ko ubwo buryo ari crony capitalisme, ari ukuvuga ubukungu bw'akazu ka bamwe, kandi bakagaragaza ko nubwo itumanaho ku bukungu ari ryinshi, ubukungu bw'u Rwanda bukizambye ku rugero rudasanzwe kandi ko abantu bakomeje gukena. Umuhanga mu by'ubukungu ushinzwe iterambere Nurudin Gopgur wakoreraga mu Rwanda nk'umujyanama wa Minisiteri y'Inganda mu iterambere ry'abikorera mu mushinga uterwa inkunga na banki y'isi watangiye mu mwaka wa 2011, agira ati agatsiko ka FPR gafite monopole mu nzego zimwe na zimwe kandi gakomeza gutsindira amapiganwa y'ubucuruzi ya leta yishyura ba rwiyemezamirimo. Uwo mushinga wagaritswe nyuma y'uko Gopgur asohoye raporo ya mbere yazamuye icyo kibazo. Nyuma yaje kwandika urupapuro rwo kuganira ku byamubayeho mu Rwanda. Mu igenzura rye ry'imari mu mwaka wa 2015 n'umwaka wa 2016, umuyobozi mukuru w'umugenzuzi w'u Rwanda yerekanye ko amafaranga ya leta yacunzwe nabi kandi akaba amafaranga agera kuri miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika, akanyerezwa mu nyubako zidafite agaciro ndetse n'indi mishinga y'ubwubatsi, inzu zirimo ubusa, zubatse nabi cyangwa imishinga yo kubaka ihagarikwa inzu zituzuye. Mu gihe yabajijwe niba ibigo bifitanye isano n'ishyaka ari byo nyirabayazana w'aya masezerano ayo ari yo yose asisagura, acungwa nabi kandi ariganya umutungo w'igihugu, umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ntiyigeze asubiza. Nyamara ubugenzuzi bw'imari ya leta bw'umwaka wa 2015 bwari bwanenze umwe mu mushinga wasisaguye umutungo w'igihugu, umushinga wo kubaka biro ahitwa Nyanza na Rwamagana Plaza muri Kigali, wubatswe n'inganda z'ishyaka riri ku butegetsi.
Iperereza ryakomeje ryerekana ko iyo mishinga nta kamaro igira abaturage, yifashishije inzara mu karere gakikije ikibuga cy'indege cya Bugesera. Abakoze iperereza basuye uturere twa Kayonza na Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda, basanga abaturage benshi bavuga ko batazi icyo bazarya bukeye bwaho. Ngo ntabwo bitotombaga cyane kuko bari kuba batubahirije umurongo w'ibyemewe kuvugwa. Ibyo byari kuba bivuguruza inkuru zidahwitse z'igihugu cyateye imbere kandi gikomeje gutera imbere kiyobowe na Perezida Paul Kagame, wari uherutse kubona amajwi yenda kugera kuri 99% mu matora kandi wakiriwe neza muri manda ya gatatu nka perezida. Ndabibutsa ko iri perereza ryakozwe n'abanyamahanga mu mwaka wa 2017. Umutangabuhamya umwe witwa Hussein yabwiye abakoze iryo perereza ko yamaganwe n'abayobozi bo muri ako karere kubera gutera urusaku ku bijyanye n'inzara muri ako karere. Nyuma ngo baje kumenya ko yahungiye muri Uganda nyuma y'ibyo. Sara utuye Bugesera mu burasirazuba nawe yakomeje kuri icyo kibazo, aho yagize ati ntacyo dufite cyo kurya ariko abayobozi b'inzego z'ibanze ntibashaka ko tuvuga kuri iki kibazo. Abaturage benshi hano barimutse. Igitangaje nuko mu gihe inzara yari imereye nabi akarere k'uburasirazuba bigahishwa, amafaranga agera kuri miliyari 1 y'amadolari y'abanyamerika yashorwaga na sosiyete y'indege ya guverinoma Rwanda Air ku bufatanye na Mota Engil yo muri Portugal mu kubaka ikibuga cy'indege gishya cy'Ibugesera. Ahangaho umuntu yakongeraho ko ubu ngubu ko icyo kigo cya Mota Engil cyavuye muri uwo mushinga, akaba ari igihugu cya Qatar kirimo kirafatanya na leta y'agatsiko mu kubaka icyo kibuga. Rwanda rw'abanyarwanda, Rwanda rwatubyaye, Rwanda rw'amahoro, Rwanda rw'ibiyaga, Rwanda rw'ibirunga byahoreho. Tugana ku musozo, gushyira imbere amajyambere y'igihugu bigahuzwa no kuvanaho ubudahwema imyanda yose, harimo abashimusi, abasabirizi, abazunguzayi ndetse n'indaya ku mihanda ya Kigali, hakiyongeraho inyungu z'umuntu wahawe n'umugisha na Kagame, byibutsa Pyongyang, Korea y'Amajyaruguru kuruta Singapore cyangwa ibindi bihugu byose bya Afurika. Aho ubwami bwa Paul Kagame butandukaniye n'ubwa Kim Jong-un, nuko abanyamuryango b'indobanure bayobora u Rwanda bafite konti za banki zitwa offshore ziri hanze y'igihugu. Impapuro za Panama zerekana ko ibikorwa bya Crystal Venture bifitanye isano na Debden Investment ifite ubuzima gatozi mu gihugu cya Bahama. Ibi bikaba byaratumye u Rwanda rwamagana n'uburakari ko ibyo haba hari aho byaba bifitanye isano no gushora umutungo w'igihugu muri paradizo y'amafaranga nk'uko guverinoma yabivuze. Nyamara haje kumenyekana ko umushinga w'amayeri wo gutwara abantu n'ibintu ugizwe n'indege ebyiri za Bombardier Jet zifitwe n'isosiyete ikorera muri Afurika y'Epfo ifitwe n'abacuruzi ba FPR, Paul Manase Nshuti wahoze ari umuyobozi w'ikigo cya Crystal Venture hamwe n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi cya Crystal Venture Hatari Sekuko, bombi bakaba ari ba rwiyemezamirimo. Impuguke mu by'ubukungu yagiye mu Rwanda ariko ikaba yarahisemo ko izina ryayo bidatangazwa muri iyi nkuru, ngo yabivuze mu magambo make, aho yagize ati umuntu yakwibaza uko leta ya Kagame yishyura sosiyete n'inshuti za Kagame kugira ngo Kagame akore ingendo. Yongeyeho ko iki nicyo kibazo rwose ku bukungu bw'u Rwanda, gusa ubu byarakomeye cyane kuko amafaranga atakiri no mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yakanye ko ntaho ihuriye n'indege, ivuga ko isosiyete yari y'abantu ku giti cyabo. Yakanye kandi bivugwa n'urubuga rw'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda FDI, rivuga ko sosiyete ya Emmanuel Ndahiro yitwa Corina Enterprise ifite inyubako i Londres aho ambasade y'u Rwanda iherereye ari iya Perezida Kagame. Umuyobozi mukuru wa Crystal Venture Jack Kayonga ngo ntabwo yashubije ibibazo abakoze iri perereza bari bamwoherereje. Amakuru yacu uyu munsi ararangiye, reka nongere ko mu gihe abanyarwanda benshi barangariye mu guharanira igihugu cy'akataraboneka kizwi nka paradizo, umutungo w'igihugu bo barakibonye. Abagize agatsiko ejo hazaza habo harashinganye. Mugire icyumweru cyiza dutangiye, kandi reka mbifurize ko Imana y'u Rwanda yabana namwe. Naho ubutaha.